Ayat tanah pamagyan bikin si Petrenor lindut bagaimana sana kakaknya untuk sautuda yan ya api pendian mungkin biro. Nah, subscribe kan udah sa channel tanwa ini Bibi Kamera marana sa channel ka ano kele so kaya tidak mo. Nagusang bisa naman ko makasubscribe. Kuramba. Makanya dia kalau dia pakai kadi usia ini dah kan. Pakai kaden. Lagi yang kita patoginan niya na yung tipulali yung magiging ini. Matay dah marana ay sentimental wag na pengirias. Carba yung jual na lady niya ka ba mapintuan na buhay wa? Kakak mobil ya pak, kita ada kakak sekarang ini aja kena minjem dia pengambil. Pakai mobil pulau Ya, mas ya, dengan pulau terbiar. Mobil pulau saya, mobil dia nak kupaya nak pamit aku nak ada pulau. Mau beri terus sama Ika. Aide. Mama tidak ada apa dia oh. Kenapa sih belum apa di sekitar situ? Kenapa ngakuan dan nalokin sana? Iya, betul di kamar aku anu. Adonai sabara diraku mangawan rasai rano epene de nasumayam apa ada kain di pelaku iring yudi wauda pelakasum lagi iring nai dasudi salung ai namang udah parati sayen paya kasa salungi ayen narayagin sumai rayag angu ada ai kaya kasarkan di pegong bawe yudi ruang apa akating bang kakak kami pengkatan suasana pendidikan munatan desarano mani anak kehilangan ampu ulai nama tutul nama payah nama aku ayaladi di kesadi mangungung bewisal lagi sakura matang pisidi masayani andun anaya misalule sosana sama ana linda bayang orena misalkan sualungan sama nasi bulawan idaya so bentu au gulina ngamamu ang diung ane amu
pangkatan eno wa kay naping ito araw ko may ngaw nurasara na wakakagi apemang ani saya na sumakin tadera de tulang watatang masuk abu senagu siran dari doaina dia watayang amo ko masak lalu dari gaya tusung hilang dotino lu abu ini beranak ya itu aru gaya sayang ala wadna gusiran dari doaina di watayang moko masaka di lupa amia kapangarumay putari rai salamay ni beberana ko pasandelana malika para patay na dalam wasirana derim Daina ya di watamu ko masaka di yung agu abuwa na yami akalinga ko lanola na sa panggawa mitong sa sendi genay ni beberana ko malik sama dina na wiseran dari doi aluyo adena demadag me na ngowawayang aruwa na taro sa tunginata si sabuwa ngakong o mae arayana diwatan dugi buwan sa iliyana bumburan inokuan mga dutuwaw na diwatago miya inunggan kaya iyayaran duwang Ragat na pangilam di marin sa tayagu tayakanayang Oray na dulundung aming butas sa kaderay na sa indaw Amiyan luwan simpen sa gindulungan marunong na diwata indaw Ugipun na iya nabang Ambaray na panamaniran sa tigsupi ito kay atawayang Abay aliyamin na putari ay kutimba-timbang ingad Iliyan na bumbara na supamasudara dato diwatain dugi punapi ang aromanian Ayapag na ibay minayang uwawayang Aruwaw nagsiran dari daay na tuwa minayang sayang Aruwaw nagsupiyakan niya umangon daya bumisayan Panamaniran sa tigso walain sa rendingan So tuwa minamanan Apa amay na piyang aromanian Sulalawayan inasayang So oloagay na gusiran diri ay napasandalan na murug Pagariyo bentogin na panamaniran sa tigsuwara katalawanan So pasandulang paman Piyayang arumayang Aniyan susayang guni inayan ang sirig sa parapay at tanayang
ada elu menagusir dari idai nakatata nakamapayag kaderupa tade to wigira kilalaan inu kumanga de to na di maang pau kailinan are kata mayang aru gua na betara di kilaten sana ageria mayang age ending na putuan kalinan sapi terwawa beabawa ameru kuntu apa en sarakaya tay beloem kagi ame ini edo arwau nami apa menagi wau somang wau no sayang arai ano wamang udah partisai natamang kiai kakasayar pihak yunai niro pihak yunani ranna pihak unda siranna wato wanai nakaya aliainan sara kata baya buna pihak kaya tanayang Airan ako gumisi samaranta una piyaka unda siren patapanurugan na sa piyaga puminong baway sa kabansaniyo kaya mo awudan saya atau naya pipikiran kuwa mga dato ko wingad ubasinur alinda abe manis sairano pakailatenam nak nataritip kumaraan ngadi ape atarayang Monay na isagi po na ken sa kabesaran no sande baso panaman umpas patao makayang ali indi nga solota sa diyo huray ni pe ano beng saya ada rosari para ragio tua usopi lumpe saya ripabe dula rahmaina iyo tua usuuping elu umpe ayo lai dusari pamokam ai dasua uzaina layang biai di nasana geria di uhur nandu dana kena suasandab piang aromani ya so kentayan sauna ya nati guni kakasair paye nama anu pendumai gua uasera nanderim ida aina ya suau manaki nasama ya de no na yang agi na sumilila ko diruwa say na bui usiran dari dai na katatang kamapayag so patada to sa munay igirakin lailaan pagayan ay suauring na umay beluan ko beluay na maangan na ko ulayang Piyay na pimipinid ko abinay Yaumi pinid ko abinay Ikalimasi tali ay mawata o di malawang Iyay girarin na yagan ko po wandeng samayang Ada alam ko pundang wow sama ada na araw pawang tay ali ay napiang arumani ay nauba
bentuk anu damuyung usiran dari deui na pangkatanu walawi mabelon kuwa bengon dua meimbu ku wayam ane gua usar katama adalun naswa apa mai naswa wayam lai awe ai na piang aromani ai na bentuk guri bisa lama ara kata marantau na gusiran dari dai na mindaya soa pinduk sampurna ku aduru na gusoka pang ai nganon bantu anu benen Ensa wau na uma beluan kulawang wau sare kaya tamayang Katatal. ade elemanay no kumangade tuwa wai girarin ayagena miginani mindu ya di mama giai delay suwalu ta na samayam ade elamagiana mangade tuwa pe ade ya agem ada no kabesaran tali nau panu gudang kopeman bukan tu marung puaya katan tua unian me iya kata ilong ami ida rakyat lilangi napa guna iya meng alilang napi yang arumani ay nakabesaran winda usiran dari dai na bentuk nakarai ay gapai angkatan uding mapeng ay kaya dua ameng alilang bentuk tomarong puau napi yang aru mayang ani ayana bentuk no bairai na usiran dari doi bentuk maman diang nama belum ko mauna na uso kapanganuan pangkatan no tingkah luau na sampura na ko pekila luau maya gadai kem are ai ko au kai agia mia anganu au na bensa au tu au mayang rompong na dudang ku subalu api yang aromanian adu hitam mabaina usiran dari daina bentuk no bangunan mabelu anak iya raya manganu nak iya ala ngama ma ada to wanai na huwa wanu urai abu ulamayam Katatal. yo oraya sadia petara munai agus suka panganganuan so pemaso binaya piang aromaniana bentuk no walau usiran dari doi na bentuk anu kaimad ma belu naku wayam ada awat na ayala diri yunai na beadu na peyang ayang romai ola dura dia sali kagusiran dari dei pagunai runa saya na usokan dua muda bentuk anu wilian kaki ami ini Hedar wauna swau peman solabi abe napi yang ayam aroma
gusiran dari deh wong kisah gumong Oti na ayala dumoti abadi na peyang ayang Aro may ola du pipisado tua wapilong bayu baung kaila antanga makaranong ko putari so tagabu tua ong ayan ayapayang Ena mai no lai du maru masidi kagua suau benderayang Ayala masar kataramai nagusiran dari doi katatan kamapaya gesun mapanurugan santang kapatagen gira pemanisan soto manggung sa bentong gua kaku kayang Airai no so wan sabu sasapai na so aduong kai sayang Lai nama belum kuarang pun sapagayawan aminung bau subendera sararai de menda bendera sararab aina desawang Oh ya aina ayah piai pikiran ku napa kau ondesen Naik na bentugan ugentu nakagia pelung beyan Ayah situ marumpung na gusto kapangangan na bentugan umayagu Taya manak kiai pasan lain na gusto kaku kairan Usukan deida ada gebe ento gai no de ariat na usuka ke kayang Rai na bentugan no bagul wai kana masigum makap au gusto kaku kai rai na bentugan no di alam so waktu marung pungeng apa amai na piang aromani ai na bentu gaya no wayam Bekai na gusiran dari daya na mindaya nasi bedo Taya manaki maka punggi senap nedaki gindulungan Sampu aranaking Igu tak nau manganon ko po orodu kenatay aman aku opuling Ko sai na nakagiyam ini ay darwa unati akong pamanay ay api ay pikiran ko napakaundas ay nakan bangayan sa niyong o ay amori at tao ko umulay na isa ipuon Nayakan saladu kalili auladu kali ulama kaya liyo patade tuau sarakata uyaan paguyan ay suawayang ampa suaw na taman sakian daya abayan tuau gayan usayang Ao may nama belum kuwadung ping na sampurana kundiwat Ayay gira kilala ay nalaya adukali ulamay Dalay masawam O ya ay nagusiran dari iday nakatatay nakamayang Apa ayah gabentuk mangun daya api yang aromanian
usiran dari kata tangka mapaya ge bentuk anu kumulang ayami uring ani wan sa ka papantag naya kakagi sikong omulang napi ang arumani ay nabentuk anu semua usiran dari dainalya duli makalukas ayamiri uni sakapapan taguanay ay kay giraking lalaan pagyan ay ruwan asong Wantay na may beluan kula adino na tayaman ako umakayam ayaw na mabulong kumadir na umangano ko salamin ino ko na mga dito wakatatan ka mapayag ayaw mayiriyong ano sa'yo ka papantago na nakawagi amini araw nami ako wasuwi bayra masimpitian di nasuwa pagiruin guwa suwa parangkon ano sagi na nilalago mga de ato kong ayang ada natiga kong pamanay nakunduda na lalago kapag kabibinan tayo lalago mga honorable labo si panaman mangoda para tisain piya kailang kapian Himanto awati naman ay nakawagi adasang mo at sibay manisara na unado ako mambuat tutub so kaya noga korona miya kagirawa ko awa mangoda para tisain miya katuwang kamay na miya kato mamampu si mauda paren tisan sadang kakapakatuto bakaino ko na mga deto ibu taro ano tao ibakapaku ulamay aku mangayang Akadia miya kasama kay nabaku urakateng Araway nabapia tutubakapay namangoda paratisan Awana pekanduri ay nabakairam bentowi bapay subisa milay Dekatawing kawan Api ay nasoki at ruwang kasaya di na amalong kaya amalong asinunding ay nakabugatan na sobiro ay ayon na nasobinaning na diniyan ko nasulutan o di may pangalilang bayi mani sayang Rana wati guni paratisan naswawaki ayanagang Kuwaran napupakagirawa kuwawak nakabunarudun adina malungian maselasote napi Yesu tatapi api sayang Raya nai lagi dua dia tian sama langit tahun adi dan ribu sati gela lagi parati
anai nami akapir den mider ayat tabu pem ke anu ge ayedina kaya mana enak anate ya pong nai pangadegin samai dengan pinagedil bekanu kabenar aedunai seberadir langu wapemayang kiai nagsa kapapantage enaya ka uwaena kayang mai anai nabunati apui ai nabukamagi ai ai demti nagudi lakabukari mi bibilang kumaang ai uwan urasayang kasih kami bibilang kulang wami diom nirna sekana parati sayna pitero kasabinar tangwan dina bukuna panganam kanusakara bagian udiari sakumbali harimau alongana maure ini tuan duungim Daputari nuralinde inatuwai pikir kaya wakung karanu naya tiguni parati sen bengkak kali lipatia sini sisa Filipina walau kata sobai isa sudah toa niai pantaging iya anu awana sopian gua koron namia kalagirau wae aku nakabenar dina ya pipi kerang kaya ada pada tisana bopia mi keda kesulang wa mangabe berangkap pantagin nama lama lai magendia mau dua ante isai na mai na mai lugo ga dua ngama imbu kong lai sama komu ya kasna mindak al sopotari berakaka kasare nama lai ambision mau ada paren ante isai na kadir mini daru nama ade tokong yang ada nadi dari ibu sakit lagi parati saya kani waktu dua manu gemah tu kuingat ayah tadu pas lain tigun wau manga ada tua usuk wau mayan wau kam ayo ke kabera pekino api yang kasuake nangoda parati sangku dia tagung patama tak sungki lo buyo ka ipeku akai adu tau ngangi deang piai nayang aku dia ila de ki pantahi nakula Pai anta genalung adang korua wode nakau mani saunur panana marani reni kapakarang kuumiran dua kasuung budeng ada genadi ya pena perang tuan wa sumayang wa rasayang berai no kabuk dikata ya margena hingering adna
nilangiana gegenata sawalai kamaku wasusarapi telokirana ketapamuna utus sawalai Isita berbau kiangan bersama dengan pinayang. Lain kandidat kami ramig. Yai dan aku sakini tak kesin kabogowini kuantai anamaran dungi hai nau mangoda paratisan kaam enak yai kam akasar na bakurat keterua amah sayang Alawan berhilalai karena turu genuan Biaya geladeng Hadirin kaki lebening kapasin Nakagi adikayang apa ya siya nama udah partisay nakagi adikapasin o mangkado na misurong nakatagung kasalat may payamaglayang akasan na nakuro wadin sa di ko pamanin Ibu luau kapapan baga kuau salalaku mangaunor angodai kakaser kabenomi yainalan beai mani sayang Erana sama hidup pinagadi lakabaya aku ling Ya gika pangabusarilang kawayaku singanin Igo dempanalan narakata delama dia petaramunay Buaya desu gedung buaya makin Imamu toko kainay wow samu ulun dua usarayan dengai nagege Hayatan sagina nilalaku mga dato ko wingad kagiyangin yadaron siya sapi kirang Arak ay nabagoden pagkarang pumasok ay alang wawalangon Ni wawala duli makaluk sa muriya tau buang ulang Nyay no ko na mga dito o karati piparasan Kangayaw orasayan Waran ngau so mga ingarani Waw nagwaus waw bayan tuwaw ganun Ni waw napada perang kumang Waw sulang wamo ni turing Kapapantaguan ayay Mga detong Oh iya ada nanti pamana nakalagi aperim buaon ini pukari nuralin deh nade anakku wamudas ada tuaya mangudas sampai lawer Hilang kaderada tuan nak was kaya kaya Ya era na bentuk itu sebuah ya ide bukai wow sudah semua berak namun dah Mana dia makan apa hati di guru Tom Oke lah ya
sa nilita ka na. Pagkat susungan na rumah na rin. Ana kay ala dida tuwa kumay da kata nama guadil iso kapanganganu na bentuk na karayag paderakan dua deui sita aguaranon apies na dua uside tomas akhirna tong ay aliyek na nilala kuwa mahada to ko ingad kami tidak ni panalamat tulalak na bukod pagkarang pom kalang ulang Tingin na ka na naman. dengan lumalang papa alulung busalina na pada perangko mengko dang wawamonem eto ore sakapapatado naya sadi kuaupe amanem Wolo kita dengan tadu watadu akna kolalag inobu aku ribu nae pamayu abai kaya anuan sedo bedena sae nae Waalaikumsalam. Sa pananaroon ko nun ko lang mga unuramin ni Lebay man to. Nasukuro pa inantang abat ang apindida ita na igirakila hira ko bayaran o tanwin na etang kapunutaw na di ko nakapuruan. Naparatiakan mo sa lumingan sa mani sa lumingan sa bentugan ako patak piagadila na naayon tundewa na sumunguda parte sa nadidaraan na saranawa. Buna yung karagalayo kabituan na nabawa pindi nga balo ay naw may abubudagawa sala. Ore sa kaganon nang isubna. Ore sa kaganon daw. Pinaya. Ore sa kaganon. Eh, bawa pinting araga. Nasininaray sinirig na sinariig ng gaon sininarig na bulawan isa edag kumangkapan iyay no panarun suni karan na piyaro ne sunian ni akala na uduan na sulati nga nakarun suraw pagumilang son nakinidan sa liya nakimangudo parantisan miya ka girawa kau nati kuro kaletingan genatakalo palangita tinyo kerano wala masopari seru dunia ni ikatin ng kung ano bulaw dan natomano ako ingid kade bupakaraw sono maliyo ko lembung kade bupakakundi ya sinambi ko sang kala kau desau israpil benabaka na sa gula lagi di parantisan badana pa kaumayaga kay saro manteiran lanang wa mga ondur na di kanu pamakawa na batanga rapaging din
Ano ba nag-iiswa ubang kita amorwa o kalangkapan iya iya ya sobeng saya pan nakapepanuguden dunolan dua ulo na niya watana nakambeng sa ami alimo di manton na nare mga raga gusto mga gungud aian ng tanganiyo abuntala miapita panggigil na tatano na ayari doon sa der wiyadong besang karagan puno lala sudan sala nakaera tambuso petidid namin ni pura kesopun duma kola lagu o panderaat mana nami sakala igesodan na etembuin kamaro pa sabayanan nakairigi ko gending rupa kambilang atau ko kalili mo di mantaw ni na dinalalisun Hanaon no gay de pamanayan ay di kurung kerang Pana naman ako na potari nurlinde Rana mi ke apitan adan na ke nama pamenag Anna ila biyo bipura mina mahal kita na potari nurlinde Nakanatawa nakapaman na iniswa ugo rasul Kana pangili sa sanang na isa dua telopat Sana ya utop pende takorupa pekagageuna lagi di parantisan Akasan ya na komapiyaw kaperimbengi aku Aula naguberat kalumang isa kawanan Manguda parantisan na derpa umalan no Puaw tare nurlinde Dono mangisa diyuweng sude deraan saranaun Nakamadenu masalindi wakataya amili lambe panna nama nakenaya ya panna risi sara isa panna kebaya angku au kakan lagi ediku kerauni Napana tare norlinde nadikadun pepengandang Pia iya geyuna nami ki perisi saraisa pembelingan aku narumbe naladika Pia iya ku mangandem karena taya alam bedilang kaya pageri kondi Betul ya makan sirat Ya ini girarina ya gena ladina isa beradar sono gala bakaso tamo kana ini pesu porteyan manang udi parentisan na petari norlinde ap kebebaya aku wagi mata idenane Ya makan sirat Natan nanoding kadimaraw kakambua ko dinelumbe dan ako kapanagdi sututo amarigin ti iya sarigi dan ko kasaba pake norlinde mamarige ikaputi na magalimba ko mabuwa mangude parantesani
Nasunwa sa lalala kuwa ibibigay ko sa'yo. Natarakan niya po na niya mata ang benar. Wan na tanga betang akin sukar bein na talawag na talibunong. Napon na tare norlindi amatai dakunanan kaya giye di ku kirau kabiyuti pulalidi manata dameranaw nakalan nante ke pera kasi sigiya ke nakaana pinalutian isusuratian subago de parantisan. Na ay nededunurulindu ya maala sa ginawa ko tono kiya teruang kaiyalan na dunga kalalagan ronong beye na ladaken na kami suwa-suwa ako kay manguda paranti sana aden dalilang yan naon no masok ataso salad na talupi si takiran bono na bangon sa walay na dua pisi tarakan mori bangon sa walay na potare norlinda rame sa kanaraka telur ka pisita tiya mama keengka na dua pisi takiran namun bangon sa walay. Napon na tari norilindi na aw ke ko lamari na panakisi na buta ka karangga giye mapapayag ranamige ike pitaan nagdatan akong kadenda didenda araradakan ni naan sae matuwaya kaduyagung kamanamilay panangude parentisa nakakagiyo mapapayag bunon tala kangude nakagopan na pemamangude anumbaye nalada ke nakakagiyo mapapayag ang bubula awakong mambu. Kabenar ka mapapayag maasisi iniurako o ugaid pamanayan na naon no tanto kapagingid dan nalinaya na kaparan nami pangangarig kasudedaraan sarana ko patakampong uranawi. Nakagunawi sa pangkaatunan na puteri nurulinda dimni ka di napapangan di masarumba naladika dini akong kakayaan nakakanataya mililambe kana darwa uli dia kena sakanuwi mataw sarumba naladakan ni Ana na makano sila biya. Anasan nakapamanagay merawa gira arinan na yagin kanataya damay dilasipan na ude ikakasar on sa imantuwa inasokyan dek mamang dari ikakasar anaan na yao tuwa ilati mangudoy kakasar panatare norilindi na kami suwa-suwa dan nadaraan na saranon nakapen nagakalang kanian ronong bayi nalada ka kakatawan nakapamanaad na aran nangyan nason no kiyay nagyakurun nami ka akala ako mamangudi ikakasayra inito ito mama kamalili mo di mantaw kamawatan nami di narumbe naladaminin
Kamanang ude ikakasar kabepia tanggenan ono makatundug tako karesa deui nadil sana kande nirano nenne ponna tare norlinde gua ua pua ko mambu ua kia susug yang ka amang ude ikakasar kasih mana si ika kasar na be ako din nakatadumi hamna ko muna alungan na pinya narigidang ko amar kata iligin na siya gede na kandin na pagari iyakan na nanim. Yun na naman. Saan narakata iligin na iyay dumangarinang Binya ka sa gede ko kasumasaya na sa mangkur Pamagariya ka na naman ng ude ikakasar Anya ka raguniyan na nari ikakasar usai imantawaim Hinaban ako din nakatadami sumasa umanga una Inigirari daya gana na pinipende yan okoko Dan nanganano bulawan nakagiyat teman-teman na makamudula aswa pakadidang kagiyan Ako ka naliliyay mo di mantawa lagi di kakasar Piya ka tumatayaw mangudu parantisan Aniya ka raganiyan sa panagariya kananan Panagandu di sisi nabungan na pakupuran niya buso dederaan saranaw ni Yun na naman. Ari sila turun. Nasono kiyay nagakuro na piya ka ilatian Pamangudi parintisan na dining kadiya na pasuratan Iya idedelaw saranaw na tama na kiibibilikan Nakakan na sudye yang kairan na iduduwi kakasar Dini kami pemagukal kakalayam membutaw Kamasarum mantiyakan nakaon ng besar yopikaw Tiri sama kabibitan na beniyang kelawan iya kada tuuli beising Nadini karinda tu manung komiya kambela-belam Aniya karagenian naman nang ude ikakasar Timnim berasi patangku wapan nagari iya kenanan Yun na naman. Nabede na di pagempa di kadima mimikiran Dia ini yang dibuyokun na iya karugunian On sabar saotaran ako panagalitan uwino Kun suwan deman na yan na ada di kaki pimpir mangudi ikakasarir Napanakindigani yumana kaaya atam benar Manalawa kano suli namin ninisab ngatig Piniya ka ilatiran So patada to sa munay na usaiya imantawayan Napanakindigani yumana kasakani penderaon Kam nagiye mapapaya benar ko makukumpas Di bumatatari bakaan yaman akukuman Panatade to sa munay napakinugani yuman mga pagariyakan
kawan na tau di ruwa wasay na di ruwa asan na bae kam nagiye mapapay gagon na siran dari de pamaganay so beluan na aya pamanasarata kada tua o beluan Napin yang ay Romanian suladuit mabay kam nagiye mapapay gatungan ay panagari sono pageriyo sambir kakagiye mapapay panang adito ko aura na awa gusto mampu no Nagunwe saye sa pangkaton na ayarwa upa usaber anna dila pindua uluna na di me penderainun anna giye mapapaye gago pamanderi de inakatata nakamapayage namin ni kaira nanduya kariri na yagiyan Anaya matam benar na pagong-pagunairon Kanada to bangunan na naman ng ano nakuwalaing Kung nasukaan de dia madiega aya din siya raya na pakinagan niyo man Kaman na luwa ka na ambiri nakaalala agad day niyan Anaya mataan benar na sana paman sa ubinay Anaya paman na sarat na piyang arumaniyan mga di itakoranaw Naan niya din suwalaw na nagusira diri-diri Kamatata na kamapaya gami kairanan diye Anaya din suka imad nagagiya mapapayag Iigiran da ulatin na kanada tuwa o kay madim Nalan na desuwa lotananan sa adila abakayawan Iya eme pendera inun na nagon so kandi dia meduyag Anaya diyan so adut na anaya ruwa upa adutim Nalan na desuwa lotananan sa dia putara penud Ay ninare katamu na nari kakasar namiya nugukan solan na lagi parantesan kan nagiye sa imanto napikilatan subagla di bumatara sandim Hinaan na nunin akampaman sa kada tuwa ulan na biye Pamakini ganiyo manakasan na paman sulabiye Aniyay ramuaw baboy na bedempiyang aroma o sa laginto sa munay Naanaya matambinar na kagiyon diri-diyan Kanalagin to sa munay nakatata na kamapayig Panaganayro na sungki sa nagosokan dedambadig Anaya diyan sa muntiyan na nari ikakasarabi lang nga tadi sebuta ka iri-igi ko gandingay Napanakinig ang kaagari Sulaan lagi ay idadaraan Uno sa iya'y matuwawayan Na naan na nune nakampeman Kanadatuwaw uriyunan Nakagiyan dari dayan Nakadatuwaw uriyunan Anakan na tatana kamapiya Gayan sura di salik Anaya matam bener aladu maru
masidik kanagiye mapapaye gapono na beungsa dinia petara munai nasa kapamandini dewa putari inur lindung Natan dingka ini sudah lagi iparantesan ranamigi ikapitan nada ira nama pangenal ini ni kalibu dirana koron parumini niunem Anaron parumiyuni yun komai den pinagudil tiang de minsan katengdu makadu Mamagari yari yan naka ininwirana idadian minitimu tebu sira nakapapangalan nira sopito para manisa busopito manis Naan niya karagunian narami gaya abu kapita tanatanuaw di yuman na piniya ka ilatakan ini pagaya di liyo apin ito para manisam Sagan na sopie tua manis na deira na pagerungi Pada na piya malungi mangudu lilinteken Manalunga pandi makawi manangudia ikakasar Tama na kinurulindi ya pakebebaya angko kamarige ikaputi yang kaya ariakan Nakan nagi mi pene dun na aya pua mana sarat kana deruau di ruau sana na dinni ruasana be beda na pia yang aroma na pam na kini gani yo maning Anakan na daro mangiyan na inakagiyo mapapayan Ya igiranda ulatan na tungana ya diride Kana datua ono sandi bekagowe sa pangkaton Ya iya na namapaya aga kamalala agadenin Sa mereka ito na yan napakiniya ganiyuman Panang adi ito kuwauranam nakasan yamin Jerusalem Panatadi ito sa munaya ikalima sutalima ikanim sugantoon Nabena di benar mamboy potari nurulinda Pia iya kasalugin surupa ruminiyon Ropa miriyuwniyon nasan yani yanatiyanto Kanalala gede yan sukaliyo ulama sa arka tawiyaanin Naan niya pimana saratola duka aliyulama Amareka tuwiyaan nakan nagiyen dari duyan Minika iyiranan duya kadari mangunduya nagiyana nakamatan tonim Naan niya pimana kadiri mangunduya Pia iya ngarumanian suari kato durayet Kamagie mapapaye gaye girari na iyaguan Tanan tuwa muri ya tawa aya di sugento na nari mga datonin Nason paman suginto nakagi mapapaye ayama taam benar na benabe tomarumpung ye me pendera indun napam nakinia gani yumanuan
Anakan nagiyen dari duyan nakatata nakapunidun ni kairanan duya yakadituwi kumulang tanan tuwa pagapoon tenang tenga demisan tenang dia makaduwi yamin yali imudi manton Nagano isa sa pangkatuan na iyarwa upakumulang Piniyang Romania na sawan na yadin susumoy Kuno sira nandari dain na lima sirang kalok sa di mamaginuda sa kurupa miniyun Naron no paruaw miyuni yun ako kalilimu di manto Pamagampayagan na iruna tanto ang apuiran Minni kairanan daya kadira kadudaya Aniya mata ang benar na ay din sidilanun Naman nangangano na kuwanta kagusukan didemudig Anaya mata ang benar sa kanada tuwa'y magayaw Kanagiye mapapayag na may ngano na kay Naman na sa sampurin abusar kati salamin Iya na nakamapayag suruparu mininiwan Miriyo niyo na inanare mga arenang Kamagiye mi penedun nakatawa niyo pambanda magude ikakasar Naon sa imatuwawain sa iya keatarasan de panatade to sa munay ko kamalele mo di manto pamakini gadi yuma nakasaratan ko rakano kapag naiso ang pasun naman ng ano na kau sa umay at ang urabangan sa ko mamangude parentisa nakakatawa niyo paman dan nadaraan na saranan na sanay ako pinderide amara katawiyaan sa ara katabiya binaro na kurunin nuyagin Namamabalo na kuwa dumping nagiya na nakamatanto man sa sampore na buna sa kanadaro no diwata nanare pagere kuwa mamangudi ikakasarir naan namiyan kaya sumarat sa buyanan mayang udye parentisa nakasubuso lalagakan marigi na maka ako si manang udye ikakasar ay idede uwi kakasar na usay mantuwaya na udi ka are pekanganin Napanaliw-liw ka kanagukari ibata kabo Kanagiye mapapayag na ono bang kasana segedi Sanaradi tariyaran na malong kasi saya pa akiya suwaw suge yang kanin Kakanagiye mapapayag benar ka mapapayag Biya iya timbang suwa uray na dumangon subulawan Mangudi parentisa nakabenad besakarigen Manang undur saranaw kaditabi pendiri bangga kalili imo di mantonin na umnugay de pamanaya na aya buya ng koron pamakaurin sumuri na panakauna na sumuna ada na matarasan di ko penengata tanto anonim Nagiya iyanan ilalakwo nakag
lagi minidirun ania buaya nang kurun nadikutan tu ibulug asara buau kami ini dirakaden mapagurason pananama nakenanan naputari nurlindi mata ida kadun niya guniyo milay sepotari inoralinde mama pakaya betung kuawadun no miyada kasanap gunung karusa ko mabuo pon natari inoralinde naan niya di kuruna kira ke potari nurlinde ano say matuwaya na idudur nangakan ranamigi ikapitana dan nakandin mapamunag san baguaw lalagakan na I love you before minamahal kita napon natari nurlindi nadi kadi napapangandem ron nombei nalada ke nakaon sai mantowaya kamatawa nakapaman na igira beladeri na mentau bapalau nadi ketundu gebide ani manang udah ikakasar nagi yuna nilalakun manang udah lilinti ke nakataya mililambe anang kaya guru aku na manang udah lilinti ke na panak kebuaya buaya aku na tamasakian dia angkaya guru akan na igirarina yagna pagaria iya kanaya ladina isa beradir ka udebo kasopantun ron beiye na ladien na maregen ka basaan sudera ana saranauni kapan nangangaelian aku naubu kumailay lanangun wow bituan na makaduwita peman nanandane di ku kerau saron nembe naladekan aniya maswa iyan ko kan nalilia imudi manton na asar ka aya to mana aya ku dena kiduwe panana na kenanan na pon natare norlinde bam na pia komi yala bena asar ka asakan nian nagin niya na nilala ko sa bukon ribuna pon natare nurlidi na pananarong koron san sari keduni kana kong gigi na yung ang kowig sono lambong na bebekun na maawi ko dunia alagi di parantisan sa inninubi ko ribuna kade maapagurason dua uwa mataragending na inisandi getano kiran kamaliliye mo di manto na unuga ide pamanayan anaan niya ko kumaniyan na iduduwi kakasar banangunang kasuta para ko kalili mo di manto miniyaki lalani yon wadun nomiyan sala subayok manananin sala niran ko kon ko maano taritibum na no makambuya ako na bangunang kasutapar taman kinurlindi katon nugang ko sa kano kamalili mo di mantaw sa giyanan nilala ko sa bakan danare bunal Anak pragasnya yang abal siapa yang gitar ini ya? Ayo dulu alba buana.
Ah. Dai, pada dai muda. Apa kejadiannya, Pak? Anak malau kalau ditulungan. Ala inumang aday aniwana ako imangko inura ikiginawa kuliwan na ako imat sumayan ako mambera pataro pasalindo o ina o mga raga gusto mananood kagiya amiyang anon lalagi paartesan umaten na maapda paganay na pangguga pala pangginagina makipendera abaya ilalagasaran ana udah detengkulaot na mga deto nilalamba imanto monitoring undo abad sekano o isa kasi marawi yamis semis ijara kabiduna dunia oto dema anagla lagi parte esat agiata adumaniana sakomuna alungan gua ko pagiligan diguni para ate esan gua ka nakabentae kia seguda anakat kia tadumanian mati waruah makora para kata igat asat juga pero kola langwa abayo kian na ide awata ikano gay panik dengkarakan abanain anawata sa awanay maami sa bibi erona anak kamabido anak mabido sa gaawin ini tondo giyanot kaya kadumaanakan ipundoyan na ako koka dengan ano gula awan kagiya pesa apa sa detiguni parentesa dataro baka aso manulong si imudula ikakasar-sarana dia kurang kera agad pago ayo nang taadat niya kaisa alongat gua ko pagiligat kaya bentaya anakan para tisan sara ano pantalan sa iliigana ini isu akanun ino kasi iyae ayamis sembaagiyana pupumasapo orata sunga ko sa saudi uba ko makaana ay ka yumakataling mamati waro ko kapal masala ko ba arako niyan isuka ayron pagariakan na anak si Edmian na aros kadunano ka apitan kapitan ko ba arako kiyati kaya anirana kiya samian tano lalo nga pa sa ayro isuni parang teesan dunia na signale sarabate ko o kapala paganay na puli ikay parang tesan sa arano kaya to o saniyan kaya kilo sa aniyan laduduo ka aparesa dunia nakakaapate sarabate ko ka apala parang tesan sa arano dunia ko ya ambatana ao agariakan na anak emiya ka atana malaay mura nala sumasaya na sa atake pendula pa pendugara parang sisagara ano gumakataliing uma penguasa bo asura bedunumia kasangke kia atakawaan sirat ayat tangkapi iranun lampangan na pendegu ibisi parite esan ini isu akanon
sarano kaji imu animu laka ambing ada to ini ringkati ya anun dataru boka aso malulunggi si modol paga ayo nanta adet bako dun keta adene sakomuna alungan pepugayan saat teraka pagaria akan anak pembulingan sarra anak kaya didumpo ka ada bunia ka ayane masalah ko poye pilodira ayama ana iyat miani suka airot parang tisasara anak pakapito gawi disira paka aumat bugin sageda aka ora iya to osari iyan aduna loto iyan niya bahawa apaan ini lebeduin seka gue rapagugawa mala apule esadug bedu puka ngera mala apule esadug tao iseno o katawang ko batada na kata adme ini pitana atenata pagiyupu pasat dataro mga anga asap ipagke kaya adu tao iseni parentesan kubakaw ka arage sobo yo kaka pepenembuge anaka bakor kateroat masini arma apa sab insya Allah kurundan ina parente esat bitaro iya apemat utare nurani ndo ay kakuwaan akam digiya anaman nae getakan na aso lembuk maawid ako dunia ay sini parente esat ubaka umi eswa niya kapia atano iya saani taano pengguga sama penad dibupu kata akan nara jingkano pengga ose jingkana pengga ose ina uparan teesat jingka buku tak akan nar bedem peketo kawe kapenedu timbangan disote timbangan nona bicara iya apemat digian ma anai ina uwi ka aka asar jingka denera aranuna nuralinda ko awanat ala atisabu otaka miggeraya akorona mangoda parante esat malo mabula abula benara abu benta ayan kau ina onorelinda ini toloda arurat paga ayona aname bala akan ko tapar kataya milelamba sekanan relinda uba kau mi soa pagare iakan anak adnarimu otean inu maka unnota ukato kawe iniana hubungan berasa agarek makau masa awa alay parentisan sarra anau kasayanani andat malah ada dua abuana malah sembi kedet poon salala agiem lalate gungkoani iat au bela akaku tapar seekarakan na ayot putare norelinda ganatakan sa awalay kuwana kabenta ayat isani norelinda isa alaung kondat datarian sarang ko putare norelinda ay kakawa anaka ubakaw mi iswa parantisan sara anaw niya pamenaagu akam ana arang ko ono iyan telur kapi isitap o kiya doan sa abole telo ayapi isita parantisan sara anaw si ekarakan na ayon putare noran lendo palano anak neraka mau
maulah deka awali kapembayaan ka putari nuralenda aya pranung kurang ka seeka paki dua ya ika kasar sarana paki dua ikam ana mari gai engka se makasa asabang lawasa igu nabi uka totopi niyo napesuwa iyo ana mari gai niyo maka pupuna ana ayan lawasa igu na abe o maka puiguot nanu Amerikano iseni parentesan kesusagu penolo omboy inawa upanama ako amay kadiga pikir bo amay kabangkitan bangkitan na dunia entah ibu ngaroma bangkitan na dunia putari nuralindo pagkaragai kaapan kaya grawin siru pumakote niyo pakabangun sawa alay inisaguon na abe isa dua talopat putari nuralindo ay kakuwaan na akam inaonoran lendo ubaka umiisawa manguda parang teesat bata dembubalo ya adi mata sabay rosa gulong tasa ako ubida parang tesan sa araano iya nanilala ako o ina o parang teesat o pagkakuha diyo mat doon na kaya iyan pagriakan na anak sa ebupiya agudar di ka pelalisan boy no biento romba olada anaka bapak ka pelalisa mabubasa gawe ino ka biento ana masawo tanda sop masome inilat saya niapin doaet pitawa ya amanis pitawa para amanis kuwana mata oron tiguni paranteesan kunakan ng kila angit aw lalaga makaadurat tanding ka sa karaatat o sayang ko sa akaot pitawa para maanis gusto pitawa amanis isa ko para maanis manis at takutohan na parang tisan manis ako mga lolot manis at takuda ato manis ko kapagingad nari parang tisan upama akando etam rupa miriyo niyo saya ko panda eta pataya akal lima miko kalima airan rupa miriyo niyo paganaya kalima rupa kapagunga angat maungang nasodato rupa miriyo niyo ikaduo kali imam rupa kamilo anga ataw so di maong nga angat bila nga tao so bae para pamiriyo niyo ikatalo ka alima rupa kamilo nga ataw ino kamilo nga ataw mangoda paranteesan bila nga tawain tanok ini kalimuwa odirat ikapatakalima rupa katiwarade to di rumah nga angat yaw kagiat ya arade tiar di sodato mau ngang sobae nare paranteesat saya sama ka abibi di maawi di sasako mala atiki ite ike tutulan ako ni iya para katada alamak tigil na bawa ata manguda ka akasar gua kusuli kumbuk kelagpun ako manguda paranteesan gua ya kan maaputan mala
besi parante esan kapepet gua anean bunuh anean sekanan apa arante esan bakor katu aruap ayama anan niat pepemenalaan nirat poon sapa aganay ando makagu aganat ladu kalayo la ama ara katao yaan piyakaila taakan ini pagila ayang ko pumbo na na akam dan tagu syarat parang kisah sarana malo akan ilatan kaya maana anian kaya kurunggo anatan diikap maani isi alamu satu ubo aran ayala dua alamu para kata to berat pinauparan teesat piang aroma anian angin ni sama adalem manganu sa uyaat kagiya pelom buyat miyapaya gusto amot manganu naman ako ginal manganu naku ang abot manganu ko pa umang ayaro pa uwa amot dudumpiya nga arok ma ang paso sa uyaan gusira pelom boy pangkatano amba niyang aroma apamat pangkatano ampaso para katauyaan piyang aromaan niyat pangkatano maay inad ara katauyaan isa panuro ogonat pangkaro ka pa atagod diya na sopi ilumbot ladu pipisa adoto inara kata amo unay aoki alilangaan niyat pangkatani mo oteya ini pelumba airat kentaya na sa una ayana dia na sopi ilak so pangkatano o sandob ini pelumba airan manakiyo sa amo unay kaya si parante isat kagiya pelumba yan pagana soba alwa mangano nakaobinay mangano koreyonan ini pagila ayang ko pagariya ka na anak aw dari da ayo riyonat pangkatano aadawata mapakatana iyat arakatada alama aw purna sa apanang don tagu asarat pakinagang ka adato kaya ladua adawat kuna makagiganat o sulota sa da alama si sulota sa apanang bakagiso honor pakinagang ka apamat ladu kaliyo olama o ayama ana aniyat dari da ayo sa umay ara katao oyaat pagari karra ayat ladu kaliyo ulama ano na amo sawirra imama aroma apenat ara katao oyaat inao pagari ko ano naka apamat diikap maani isi inao pagari ko ayamana ka aranduk ladu ka aliyo lama diyanan sumi ilumbut pagka ato mangundoya niya kapanga aroma ay kalima ado ato inarakata mo unay pagkatanugun toon ini pelumba iniyat namasirang kalokas paganito maarumpok manong kipasando alat mangano kidori at ayala di dori at inao pagori eko berdupiang aroma pangkati mangunduya dia na sopi lomboy ladu kaliyo ulama dari dayu sao umaya ini pelombo airat pangkataan ko umulag ayala adiko mulag piyang aroma ani
Langu abayu okiat bedema gugu legula magua gua ada kok batadun gula anda tenora anon parentesa saara ano inyowa ima araget apia penagang taangan garong awata abako tomo ko so salad inalong ko pa adiot isuni eka asar begin misisir-sir maama kung tao kuwa o tenda aya tangka api ya anot aya karaguan niyan dudu sopa sa iyan niada sopa adiot parentesan sa arana o bakor kate aroat sayang ko sa agok mangiring-iring ngapon bebendira di moone isane parentesan suwaso membireng aguma di mo lalang di mo tawar sarra agat pitero iyam bedet sayang ko sa aku do pagariya ka anak di kode nape duan maabat-abat kali ku diat maka di melakad tapi desaku seakat rega-regaan ko odat kumbo uladan aka parentesa sarana inu kapuki ya awid ikaka asar sarana cerona ke neraka susaturan ko panau diure sambuwa alo dia rabaya abidak inalada manta are inu aku disurok kagia ko paagane panada ko so omorok kapakepita iyam seeko disuma atam tende gumangada ato umbo uladan na aka ina oparante esat isayang ko sa amalog malong apandi maakaw pagariya ka anaanan kekedek-kedek tangko dukawana o kedet dukaya-kaya tangko dukawana o kuyat tumpi inakana bedet angka-angka pesamunay pitumpi akan nasaakan arah kata doala amak batang betua urat ay dutu semua setera miura sasa adesok apa ya taga awalai darah utasari isid ayam betuna orang ay duna sebera ader managiri sekuatap malilai ku tanpa adat dumuna paku lama belu ya begi iyo di kapu maya adudan inowa ima aragen parentesan saarana bako dina kata akawe dumada legesaraya ara kata dola ama aya kata oko oron begiwa pendosan apa kata lingu oma pia kata na akan lampangan pendegu di indu doango isuni parentesan inowa ima aragen batadun keteka awe lawasai gesa abasolla ayat tangkap hakanon garwa sungguh doae maka du maawan lo upakatale nguma ara kata della ama pia katana akan kalau ku padu mitung umur rasa ambut maawi jata ka abur kata adi benar apa iso indo angian miau pisopi ison ara kata delama obo kakararake sadu sakararakan pedok iya baatlat panganon nesarana bakor kateroat mangudoe ka akasar kalalaya maanakan udala naro obakan mga umur sarana isene bibi elekan mangudoe dua adalah kalalaya
tangka ato anak kaludanot salaka ko karodan guri bigaragu ason ubaw panaara apat alang-alangi itindag isane paaram teesan maatarem bibikot malawan da ilalag soe kadua pangkat ragati ika kaasar gedung laya agenot di kapembinaan isane iparan teesan pagirupan tanian na paran teesan bakor katuroa soe katelo paangkat ika kasar-saranaw raga telanda pelum mandap amai kambo aratanot manguday kakasar madidolan soeg partisan saranaw bakor katong ko opa inao paran teesan yo inuwa imaraget dikasayang sagubun di imangi puruan da agubun sara angit badapan ni iyang berat sakabendo susait kilebed na sapuro ayang kadun na kabugat tampara ko pilupaan kapakatan na akan inawa uparan teesan siya sa amilitarre siya sa asarain to di ko kamang kamag pagriakan na anak di kumirikan no kumanganak uniyat taking ibaka akan na si besi paran teesan niya na kagupae tataanan nalitag au datarwin itongkol matalaang damakor au kapupulun niyan umbulumbunan niyan nao pagere ko sakaman ne takkasil menduman na anakong ka di kamapiyam maanak buwa kong kairingan matiwaro am akor ara katailigan ini saya na agong ka malaapulis sadug kao inao pagere ka o makadun na sumurong mabaloy ka sinampak ka pagkalimudan ko otaw sa kanan na noralinda amay kadi ka pikir dia kong kaaran noona inuntan na atadumat putarin noralinda sa kaeduan niyan mendukin no sawa alay naon noralinda ba ako okoy nalag amay kadi ka pikir mendukin no sawalay manayo aturuko kawanan si mailab lailugan na iroy sa kaiduan niyan putarin no oralinda amay kadi ka pikir kasagudan na kadun tutuntung nga matangkap mabibas sa gawi mapapumikirakan inotodam mitangkap mangudai kakasar bontong panapalapan adun na abikiriat putarin noralinda gue sa ikadua sakiaturo angka tae paranonot dua katawa unor so diyo na panananso buntala apangang akal kao sokian na agakoron sa kanan na noralinda ao aya o tuwa impet pagakalang ko budet parang tiisan saranaw batad na arogan na lawasay gagumbar pagariya akan nanan si ibu piyagudar pagariya akan nanan pengenger dan na iyalim mo dan kutaw pagkatakawan na ako ayatang kaapakan nun bapakapun ng mga mabubas sa gawi inukabiyan to parang tiisan saranaw Dingara akan na unduwait kahit to akan naya aw kagiya da itakan piyangas sosok ko dan arugan lang kaakat inao parang tesan
ipagkusitim minta aliputarin lindo inapayakan naya sakanan lindo ikararaan nakan lindo kuwanan gingkarakan ng duwain wala akan ako tapar upamakam madu dosagudan na amidun au ayamaan nanian au gulangatan ilako tutudong nga mata ko kuyagan sa ginawa kalalayaman nakan putarin oran linda gapiyapan na batoman bau masurugakan kuawtarin oran linda iba kuwi takkandat o guganatan sa walay kuyagan sa ginawa putarin oran linda ikararan nunakan so busos salay niyan ipandetaro palad kasanaan namidin itmbara kadami putarin oran linda amay pamanmarandat adun panaalam baon sa lootin oran linda ayamaan naniyat ay kakawan na kam doan tapugayon adun nasalayakan kinuwas sa Saudi putarin oran linda ubaasi parantesan ipangangan dugian ad naalandopian o inulam mo talando palagin solotan o pipiis saraya ina umangad dato landopi parantesan sobra pa na sanggusin masala ko bolanak malaku bolang itaw kaya maanan niyan kubakaon miswa si ikarakan nayot putarin oran linda makaapambaya ka dun apiya ka mataid buo po ako mambo putarin oran linda ay kagawan na kam ay naon oran linda baakan da naribun na manuakan na tungkaan parantisan sarano ubakakararake kuwa namin ibulog aw saliyasan dugaka aw saliyasan dugutam gawin na kaarila parantisan sarano betadote yaradi puturo sa padail tumanaro sa ilat isindila ko darapa o di ko pa kapikir pagariyakan sakan awa makapasuruga ko hingga mapiyam maneg ayatang kaapakan nun aya ko kubantayan lagi dokan sarang ko mga unor sarano ibisi parantesan bidoraan sarano ipagkapadiakan ubanian at turoa isin si ikakasar pumangunotan niyan maulang wala lagi ngayon o parantesan ubaka pitumani kri-kri akong ka matao akong mayaw rambe yung akurasay panday akong mingangan gedung akasansara rangkuma ako sa kano languam monitoring ngayon na itanain kau ayamaan naniyat ay pandapatiyo ipuun sa siruan tamakulasan number monitoring undabe bilang at tawa bae tiar dia dato kau miasang kaya gerar gerauta ilano miarang ko makanurun apirang ko sa kano ulawan na si kapat ka na si kawalo sa diro na pakiapir pakipayongan nakan payong sa magindanaw binalaka sa binanin lumusas sinayanan o sira ng mga bae gusto lang wadato adila-dilo dato makasiyo putare pamayo bekaran marawi marawi yamisri ijarak kabidna pamayo bekaran mawatang gumara
Mata na isunum ya po sonor.